request tak boleh. Biko dan SMS pinnya. Tapi tunggu sebentar lu. Ini peti cash ini atau peti ATM? Tunai sih lah dah. Oh, tunai. Tunggu sebentar, mu suruh orang mantan peti kau ya. Ya. Kolega badagyang teh oh. Tak tahu nya Jombo. Halo. Di mana gini? Kamari tolong antan piti. Capek saya dah. Jadi. Sebentar, sabar dah. Yo. Ambo kini di Jalan Karambia Tigo, coba dak ampe. Coba dah Tigo. Oh, coba dak Tigo. Karambia Tigo, coba dak Tigo. Ayo, ayo sabar. Kare lo ya. Jalan Karambia Tigo.